Seigneur Jésus, mon Père. Vous avez la rien, oui, mon Seigneur Jésus. Oui, oui, Nathalie n'a pas Seigneur. Ça, ce que ça va passer en botte, pas yabana, basi, maman. Vous serez bien, mon papa, mi bail. Donc, la présidente n'a pas dit. On ira aller dans le pénal à fois et l'écolo. Et puis, la deuxième fois, on ira au Yora pénal. Oh! Docteur, mon ami. Oh, est-ce que le colombo n'a pas sédimi? Oh! Président n'a pas de mulima bakonde kangaye. Mulima bakongo bima. Oh Dieu, maluba kota pesa. Oye batamo bakabaga boy. Président le bon amina banela pesa fami. On est maté batamo bakabaga kini. Maman de l'émo mata personne n'a pas de souhaiter. Nul pesega. Ah John, papa il a dit, maman il a dit partager pour lui. Wow. C'est ça monsieur. On est quand même mais vous avez un groupe Misuba Kenda. Vous avez un groupe Misuba Kenda. Mano bas bon changer bango. Na c'est bon na charge. Mais c'est pour ça. Ba tambo ba yé. Dama ta fayu. Dama ta. Mais ça va no baliya kana mezande na yé. Dama ta fayu. VIP, yeso ba olia no ba ka teka la sumo. VIP. Nala ka basali shanga. Attends, Pierre Ramon, on a regardé sur tes séries, t'es mal. Oui, les habits, mais on va connaître les qui. On va connaître la fraîcheur. Victor, look this way. Hello, my name is Victoria. This is my first time in Congo and I'm really happy because I met my grandma and my cousins and family. My name is Victoria. I'm from London and this is my first time in Congo. I say hello to the people, to my friends in London. I'm also happy because in Congo because I met my family, my other family members, and especially my grandma. I'm really excited here. It's still my first time here, and I'm happy that my mom's mom, and I'm really happy because I met my dad's family also, and someone's filming me, but someone's filming at the back here, and I hope we're having fun, and I hope my other sister is having fun at the house. Yeah, and thank you. I gave everyone. I said hi to my new best friend, and I said hi to Auntie Betty, and I said hi to her daughter. I said hi to
sister, Devlin, and this was the best day, and I hope you liked this end of the story. Bye! So much for coming and for filming me, and someone's filming at the back. That's very good. And I said hello to my brother, but so he didn't come. He didn't come because he was somewhere else and he was too busy somewhere else. But my dad was living after me. Congratulations behind. Yeah, and my sister, she never said it. Shy. She's shy. Yeah. Bonjour, les filles. Salut. Salut à tous les amis.
Merci beaucoup.
Seigneur Jésus, mon Père. Vous avez la réa, oui, mon Seigneur Jésus. Oui, bien, Nathalie, le Seigneur. Ça, se fait ça, la passe en botte, pas yabana, basi, ma maman. Vous serez bien, mon papa, mi bail. Donc, la présidente n'a pas dit. On a allé dans le fois, les colos. Et puis, la deuxième fois, vous nous avez eu un pénal. Oh! Docteur, mon ami. Oh, est-ce que le colombo n'a pas sébini? Oh! Président nga kaba me mulimo bakongo nde kanga ye mulimo bakongo bima oje balu bakota pesa baye batamo bakaba ga boy pesa lupona mina banelo pesa fami on mata batamo bakaba lakini mamu ndile mo mata teso na potso na oswete nil pesega ah John papa il a dit maman il a dit partager pour lui wow c'est ça bien sûr on est quand même mais vous avez un groupe Missou Bakenda. Vous avez un groupe Missou Bakenda. Mano bas bon charger bango. Na c'est bon charge. Mais c'est pour ça. Ba tambo ba yé. Dama ta fayu. Dama ta. Esa ba lo ba dia kana mezande na hiyo. Ndio bana bana ko na sisi. Dama ta fayu. VIP. Yeso ba olia lo ba kateka la sumbu. Sumbu VIP. Nala ka bazali shada. Aku pia ngambo na ngana sote sori teme. Aso na simba wana bea ngambo. Kasi na kupasa. Mata boa bakabana kimia. Kau mshwala. Wow, aku kabar community ya cipu gaji. Sangat. Wow. Wow. Oui. Les habits mais on a connu les qui. On a connu maintenant fraîcheur. Victor, look this way.
parmi les hommes. Oh, si je suis fidèle. Nanimi Yesu, nanimi kosalela.